Keyin eski ala turgandagı bir masele urmatlı bir tuğanım. Yahrumu ala kulli minez zawjayni an yanshura al-asrara al-mutaalliqata bima yecri beynehuma min umuril muaşareti zawjiyya. Erkek bilen ayalın ortasındagı juwaylık töşöktөгү maselesini sırtqa çıgarıp aytkan taptakır bolboyt. Beni kүйöm menen koşuldum, kүйöm uşunday ele kılıp koydu, ana men mындай ele kılıp koydum, ana ol minttim men minttim dep köçөгө kino kılıp aytıp bergen, ana uşul aram bolup eseptelet. Balki adamdardın en jamanı. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam aytat: "İnne min şerrin nasi menzileten indallah yevmel kıyameti er-raculu yafzi ila imraatihi ve tafzi ileyhi thumma yanşuru sirrahuma." Adamdardın en jamanı kıyamet günde Kuday'ın aldığında erkek ayalını aşıp, ayalı güyösünü aşıp, andan keyin ökö sırların elderge jayıp jibergenler dep aytты. Şonun üçün bu ötө aram mesele. Bireler uşaga maani berбейт, maktanat, başka kılat, janagın tafsilderi sürettep beret. Эми жалпы жөнүнөн башка бир нерсе айтышы мүмкүн, мисалы үчүн. Бирок ошону сүрөттөп айтып берип, ортодо кала турган сырды башкага айткан урматтуу бир тууган тооба кылыш керек. Көптөр угабыз хадисти, бирок ошого маани бербей кайра айта беребиз. Ошого тооба кылып, ушундан эмне тосулганга урматтуу бир туугандарым аракет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кимде ким аял менен күйөө кошулуп туруп, Имам Абу Давуд риwayat кылган хадисте, элге айта турган болсо, бул көчөдө шайтана, ургат шайтанга жолугуп туруп, elдің көзүнчө жима кылып атканды көргөндөй эле дейт. Мына ушунчалык деңгээлде урматтуу бир туугандарым, шермендечилик деп ошол айтып берди, ушуну пайдалуу болсун деп элге айтып берүүгө аракет кылдык.